Mau dia pinau pasat kami di hamunang gula-gula nami sa luhut na raja nami naso sautiki gomos hamik taboru bere mangido todo pamuna asa buok tamu hami di tengang muna tujuan ngarion asa boy gabe tabba pasu-pasu di debata di habis sa luhut na mariti tagyang niya karajay kulala sa konima usantay mangusay pagkatayonon tuhan muna hula nami butima gabe hula-hula di nasira o unduran markas kinaga nungar ade hame di nalaho mangkoki jojo nya sida alani apa permusik baik mata atau mulai nasi lagi
na pinamuli ni Bonor. Boru na pinamuli ni Bonor. Di bere nami bere ni Sinaga. Bere ni Sinaga. Seperti kenon. Songon hami hula-hula muna rado ururan kami sa luhut na. Opartu waka ada perkeleng ini. Nunga hubwa kami memburu. Ima boras si ribur-ribur. Boras si peritodi. Asa firman na poki baul-baul mo pasalongan. Firman tadi muna memburu nami lucu-lucu man ang pasamotan. Mati itu raja nami. Songon ima pandohan to siya kami hula-hula mula marga Sinaga. Pinasaan mo tutulang kami. Gabi. Mula itu banta pati ngebasain. Sila nila dari kita hai pakom. Lalu masa sadari bagas tikun. Bagas ulat ko sadario. Sonsoni mari hamu amang boro nami masukun marga Senegal. Gabi. Digokot dok jojo muna roroham tulang marga Hukabea nansian kota Canet. Iya namang bongi kokon jojo muna namar saya lamai. Ima nama muka rumah tangga na baru ima anak kon uria ima berenang sebagas jori Tuhan nak kanin saya ma ditanyang nami ditanyang ta gawe rumah tangga na baron gawe rumah tangga stion tujuh tahun soni ma son hatas ketu aron nami amang bro Gabi terang. emer no happy rumah di lukungan rara orang maribut ma para muna matakang nang marjuara Mati itu. Songsori manang di bere nami pengantin nakanin nunga majalo pasu-pasu perbegasuk kamu nakanin sebagai jurung itu kali lima na di pasat ni amang pagdeda kanin sa India main wal muna main di rumah tangga muna so atas ketua orang nami nakararian main petoronan barang muna na sa sirang kundi muna marsi gonggoman Mati itu. Oni maju son boras spiritoti naibun hamil kaning ala lorom ma pirma bakti bol pasalongan pirma nang toti muna julu-julu manang akka basamoda Mati itu raja nami. soni maju haka spiritot di san hami tulang utapea Kami. Mari diulun di masuk-masuknya anak kota. Gurumu nage parumain nami. Anak nami nage elamuna. Tuma serasi itu rohan nami. Dia orang muna ibu kamu akan berpikir tuhami batu dua ras ni rohan muna di hotel sedang kami maka melatih rumah selalu dapat beran daftar rajai asa daftar baru sami saya tuan kama baru suri tuhan muna katanya itu madok aku mainan nama rahato nada ganda di robiat orang sami nama jalo berpikir lebih rajai kita pada nama dia mau masuk-masuk tuan nama alio itu. jadi WP raja nami satu di lota yang nafsa do raja di bukunya laman nami tentu jaron di raja ka pertulu karena mengajar Mulai na sa pola topak. Bahan mamang para musik kami gondang mula-mula las padama ada gondak soba. Torta dari kehinte gondak mula-mula do gondak soba. Taringok di perpui di haroro nami nung awat tahu kami nak kering kamang buruh. Gabi itu Jadi di partikenon itu rohan nami nian. Balas uduk mam sih kami marmeme tu buru nami do ilan nami teh. Gabi maturang alai bangsa tahu ya tulang au nato di desa kami sinaga do rombong asuluna tuma seras do nami di haroro muna dia kapapenang muna tu kami para kena umur kacireka main pe ada itu do anda udah sudah puduginan susah palia dan sudah coba kula-kula na tapi bapena susah dia mana sokon dia penolang guna sokon dia bergana tulang las maruhan tulang asa si titi nasi opa odong na ilas di rumah sokon dia peno supanium supaneran nami asirawan itu antu gudang ma pinasuna parposi namaro suasana sukacita nunuain yang maropa hura-hura paima sopa ma dewata soalnya